Dobrodošli na internet prezentaciju Integrity Group. Da počnete s elektronskim plaćanjem, potrebno je da kliknete na ovaj animirani baner na kome piše naručivanje telefonom ili online. Nakon što smo kliknuli na baner, otvori se prozor koji traži konfirmaciju za instaliranje sigurnosnog certifikata. Znači, odaberemo drugu opciju, I understand the risk. Posle toga nam se otvori prozor gdje treba da kliknemo na opciju Add Exception. Get Certificate. Confirm. Nakon čega zatvorimo ovaj prozor i tu nam se pojavio login prozor za aplikaciju Navigator. Ovdje upišemo korisničko ime koje smo dobili od Integritya. I kliknemo na opciju Log On. Kao što vidite, sa leve strane ekrana ima mali meni u kome se nalaze kategorije proizvoda. Ako odabiremo neku od ovih kategorija, ona će da se izlista u desnoj strani ekrana, kao recimo papirni ubrusi. Odabirom stavki, pisanje količine, i potvrđivanjem opcijom stavi u korpu obavlja se naručivanje i automatska kupovina artikala.